mu tobo dike ninyai tu taklo di ropo tamalu ne no spiritual library le pakamalu to ko li ne mera purpose driven life ine lo so bakyo atasu ye patabuyo patai puero tasibli kenalo pataku bakute patatenya pata yupa na moda weta toba ba nitane kuta da paba pa paga ata kweti de pa dito kama atop tanu pe na bwa takute tata patata sada katorona ine kama lu ko purpose driven life lyric water kwe weda lo awe me potale adigo to ta o pu no ta o pu ne du to weda pa ma lu le agi do pa kwe le thesis de pa dissertations de pa do awese ko kwe ki we ta o pu agi the purpose driven church no ke pa kama lu ko purpose driven life agi ko sa ko do pa su ki pa Pitana, Pacific na ten poshu krimi kola pa yuae amen. Ta kusiblik sa yuab lupola, yo do ta kwe klo tike li she, yo le li de pa klani ni li lui be, le akopya Rick Warren kwe wene no, yo kwe klo tike yo li koti de be ana mera purpose driven life no, we tatu muko ta umu we bata kwe ki ole pe yo klo da pale kwe ki ne o chi ga lo ko yo klo di da pa kwe ki di da o da ya ta ga the purpose driven life in lo da li aga ta be le yo kwe ki ne me ra trap dynamic methods of bible study o le ki se ko ne pa ka ma lo lo a ko pyo ne ta ma lo li so sui a kle ka po te si chikli le apuedo tato ho 12 dynamic no method ueda te si chikli na kamalu li sosi puedo tato ho lo do wedi da tato mu ko ta umu wedi ye kwe ke le pakinyo klo do we ne me da le da ekli klo no purpose driven life no do pale apart li de be ne ueda 22 millions no komya kerida paka alo do li tabit we ane oda purpose driven church lo purpose tatu moko ta upo le mera Saddleback church ne we kweke agi do li lui de bele ye kweke ane mera the power to change your life da so como le kalelo kinata umu we ne misiko akobya ne Rick Warren kwela ine lo ako bione tato muko ta umu leba kamalu ko kayane tale Rick Warren tene tale akamuna ta umu su akobla kle elo kle ba awene oda na tato la na ba palo na tato na ta umu tale to ba na ta umu ne takebli kepo ba na ba tamitu palona tatu le ne do umu dile do dina tatu to ne umu ne do kopione do away ne purpose driven life le aka kopione aka muna su tatu le na palo ine lo dite be ne oda kalaka sene asadu luisi do nolowe purpose on ne oda jeka dale amenya de kane ne wete da gi akojo asadu o nuisadu the what on earth am I here for weda awene le hoko kleine da yu mule menu awole awene ma weda dagi introductions no awene yu mule ta menu awole yata to wa yata mula yata kwaso yata panyu o what on earth am I here for weda paloweta gi wede sugata do we kwe we the awena malu ato luisi ko jale ane da liwene ne mi phatako do patu ko bo palete tinya kesaya tagane ne mi phatako katotako ne da rigwana tera le akare mutini ne le do ke pawene ata namata ta kuso koplo litibi teolo de awene tera le ato luisi to gude no
sonua ta umu no kopione ne saya sinyo dalam saya matoto kita kele kese do to luisi punene somoshi ole kesesina do kopione ne somoshi plelo no kopione ne somoshi spies is transformed by 40 days no in the promised land weda bale kwakuta le kota sipanya pune atau luisi yo so David yo so kalia eta kota tota atau luisi do okobia wini nuwe we anene atau luisi to pune kisayo kesinyolo timita poya lo kitita ne satabu Yesus Kristus duta o to luisi do pata meputir pada kisayo Yesus Kristus tiwi gesata temu toke ne we udah pada meputir pa atau luisi kita ne da chapter 40 no 40 days we ta malu ne demi malu le atau luisi kita ne da we ne kaketo ta suwa le no wo ine la da asa do te per le nui we ne we te da le what on earth am I here for? Hoku klata lo pei yemu menu wotami. Hoku klele no mua kei. Sipo kopolen no mua dutolen ta mua tau pulen ta mua ta lolen ta poakalilen no mune. Akabione na ta menu agile no. Lisosione we sini di kawala le katodo sari sita so chisi khoni sira le pwale atanieta le tatu tatoni kalo khiwelo mimi pato palu ne kasoto we di de so we to ne la akabia nemi umule tato talo pune ne we na kasoto na kapoto di fit di tadi ne sebu khata do timu to lo pwale atanieta le tatu tatoni kalau khiweda ini la do le hoku klepo mule menu ogole ne weda asadu te no te de kane asadu nui sadu koda pakamalu pajile asadu te ne no de si to ne pakamalu ke lui sadu teninya ye ne pakamalu tru te sadu ne no akala te to ne mera it all starts with God ta kele ne sato tale kesa joa ine la awe le pama thari le patele ta kele kotini he tale yo sato mawe ta kele kotini he da le da kesa joa le sato tilo palo ta do mawe la tale yo sato mawe sato tiwe, sato bowe, sato tuwe la. Wa Buddha bada puti de parida awete hoku ne bata tilo koti kobuni ne awete de pani de tinya muku se kone koti kobuni ero tira muku da awete choda atarala muku ne bata tilo bata palo de tinya na awete lera le ta sukamuta kuta sa nya pune da basa kene da pakripo umuone ne ta koti ta le sato ta le tiletone yo atelo muko do hokola ya pere he ka lisosi sele klose sele teso si kune avedi ta kele te ta le sipu ta le muko do ta le hoko ta le petite do ta le petite ba ta lo peso mege no lo peso miuda ta signo mege ta ko mege ta sota kamo mege ta ko miuda we so kamo ke ta temi la bati ta le supu do le agolo ta so kamo ta ko ta signo lo kela kesene ne kesayo te lo le kesayo ago ine lo we ane te na le it's not about you no we temi nagriba ta kela ne beda kesayo agila ta I temi nagrine doni pagi ba muweda ine lo patau mune temi po mule pagi da poe powoba me ko ne papa muweda le
Kesayua ago ine lo. Hudani payoni ne awe kwe tagile bakado kwada tele no ta umu tatu ne talo. Ko mi umu kwada tele pogo da we ne pata umu pata tu shane talo lo ta no ko ne da pagati da su ta ha lo pa mi kwada le pogo le ta tu ta to me ta la ka po me ta su ta ka mo mi ge ta o ku o pwe me mane ma ki sobi sobe pa gu pa ga ku ta ne ta umu le ke sa yo pa lo na le ho ku kle o do yo ta tu ine talo le no wo ba yo te na le yo a wo me te tinya ne lo polo. You are made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense. No? The mita tinya le sayo tena le sayo ago bani le ta umuni ne accompany to uwe ba ine la. Huda ne ane da ta tilo na le menu ogo le di do naga tinya go ne we kabli pa. You discover your identity and purpose through a relationship with Jesus Christ, no? Akabya nagatinya tatu nagasayati lo na palo na agoni akabya na bariro krilo withan do tagi 30 minute wete dale relo tado kritobo na tatu I na tiso inelo. Na mer relo na tada sa tabo su krito botobo ko na tatu ni na tisola kasi subretera keto hoku kapote ke keto ita ke no akabyone ne lelo hoku dobinya do site telo tata kuso ke tati de pai kelega na mi redo kasi su krini ni na tatu le na ta mu ogo ni negatinya ne lo do chia kane ne wetera le God was thinking of you before you ever thought about Him. Akabya, the kila na sokamu kasaywa agini ni kasaywa ni sokamu talen nagi lo ti lo se no di iwi rumia atone ni yetinya na yana model opu the kila no kasaywa sokamu pata le no lo ti lo se lo yo sokamu Manawo, the clue Nasokamu to inela, the Sila Nasokamu Tokasa, you are agree. The clue Nasokamu Tonata Umuta Uta Agini, when you say you are Sokamuta in the wall, the Takatakani, the purpose of your life fits into a much longer cosmic purpose that God has designed for eternity away na ta umune de salwa ma o di do kamalo ta lo tu lo yu de salwa to pa le tami de ke ba salwa ma fit into the cosmics and purpose of eternity la the purpose of your life no away pa ma ta do si le no go to pa u to te no le ta du ma lo so we no go ta tu u to te no away ke sa yo to pa ta le no go u da te le no ta le du ma lo so we ta le adu ta le a lo so we te pa lo aku da ni da ke sa ko to wi mi ya ke sa te le sa wi mi ya te ya ta sa de me puta ya ta na pu asake ke sa yo to pa ta le awo du to the weta tinyan na pu we da le ine lo we ya ne me ta ma lo te te mi lo do ka te ne we te da le no day one thinking about my purpose point to ponder on it. It's not about me no ta mu le ke sa yo pa lo na ni te me le no re da ne ba ta ke le ne me da le ke sa yo a wo I ne lo a wo da ne do di to ne ke ti nya yo ta tu ni
na ba redo kesayua na ba tinyale kesayua tu patalin na go te klin na sukamuto agila kesayua tu patada body kana a design when ni padu pati lena te tinya le talo tu lo yu ogo ine lo we me sadu te lo sadu chi on is you are not an accident no na te me pale abase bato akobya te me pale abase bato hello to tale sapuko po hello ta to tale tupoli po atabatia o de hello to ta base bato dine te me bare no akola pama thado bisiwedale base bato me te ti loti lo se mi wa ti ine lo kasaywa ti lo na loti lo se lo na khina kwena pina nyana tuna pla no tawe kela kesine babalo basa mi ha water se puni no yitamu lo akobione nana no we mitabalo basa tana hu akuda kasaywa ti lo no kutu abuda le na khina kwena tuna pla na pina nya kele kasaywa ti nyana ta ti no na ta ti ka sa wo ka we wo na ta na hu wo no ota da ta o le ani lo je ka ke to ta i ta ba le no wo ne there's not an accident no ta me ta le abase ba to kasaywa ti lo na lo ti lo se ine lo kuda do you are le ti lo na do ti lo na le ta ta de lo pulili do kamasana taga I CDE plita tege yakhe pa yako do yeshuro le yakuto taga o kudani do you are tilo pa you are kuto pa do so yeshuro ne no yeshuro on e kopyan mera the righteous one lo awene pa le kasayo tilo kasayo kuto o pa le kasayo pato palu o le kamu le kasayo Allah kapo ogwo awene ne tami taba se bato ba awene ne kopyane ne Rick Warren awete wedine no akudaro awete dale you are not an accident no tami ne keto nata da ne no mitbe de le taba se bato taba your birth was no mistakes no awene nata u plane ni takama awene no witani ane da tale abakado jai yoakama du apwe tolo sito pre sadu teke ayu teke atasiko sabu khone no tale kasayo male pogone ni kasayo kama du akate ine no dole kabi pa chisi tane weda long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. Takileno ulena mo adelo, mo na pa no. De to na ni dia away ni no le you are ata de to na pulo takimo herper de na you are ata pu you are de poa ini lo pole kesa you are ata pu le kesa you are de to poa ini lo away ni me tamalu chito to tone no away ni me na point to ponder I'm not an accident no witane take la ne me kesaywa tilo pala kesaywa kama tu awila kesaywa mi tilo pa kuda knowing that God uniquely created me na kuda kesaywa tilo ya lolo soso kudane da what area of my personality background and physical appearance am I struggle to accept akudane take la le kesaywa tilo na lotian talen na ba Classidian the Katua, Tadakaka, Yetaba Yeta, Yakala, no, Copian Yetaba Yeta, Yedo Yakala, Yakio, Yo Pu, Saya, Okudane, Takota Ke, Utimimiare, Okudane, Takota Ke, the Ulu Pogo, no, Tamila, Kasayo, Atatilo, Pu Banilo, or enemy, Chito Tone, no, lesson 2, Tamalo, Tototon, and what drives your life, no? Nata umune menu so na le no menu mo na le we ne pa ma le tha de patele mo po ne no
le sobwa permite le sobwa le ule pelochi de sobwa da le purpose on ne na ta tu ne ka ba ule ne menya do ka ba muna ini lo where what drives your life on ne pamake thar of ciel na ta mu kele I me menu mo wetami akobjane ne na ta mu kele ne menu mo le na ta se na ta padu na ta pali papue na akobjane ta sedu ne ta we se kele kasene ne me menu mo na le de akobjane te borkone pero kelo musicians no you know you to quataga pula kula basakene da awe edo kedo eda patawita no patawita se no bora awe udo Elvis Presley no agwo bwenene wesa pakwa pabatu batahila no rida do da le kodu do golo basakene da penikia setone podo songbook no awe pujan tatawiti note minima to awarding la kiyo da kodu da minima to kopione di tale amuna atone na ta umuni negate to ini la awayane ne resources serve one he ka weda pe sitetelo ta sadu lui no do ye kwa tapita ma do pama te tama le pole akhe ta ka hu do awe mi se ko ta kalo lo de no ko pole ati mata ni mawe yo tawe ni le pataka patano ni hilo tale ati mawe poko ta sewe poko paduwe poko bawe pali papwe mawe do we ni patano ni kwade ataka do we se kone de mira takalo lo kudana ta umuni me menu ma munale no what drives your life no akudani ane da tale drives a copy on it with it to guide no kwatwe weda to control to direct in a lot akudani ane awete da pe no lo di ka we patanono ta many people are driven by guilt patanono ni bata mole akoda takama no takama ye mi mani kakama ba puta toba ba kuta ti ba pu ta le ta pwe ba pu wa ta we ni tamawe because many people are driven by guilt pwa atake pwa tamu o takama le amalo takama o ta we ni nya ko ni yamari ga kama udani te ro market ta we ni we driven by guilt we terkane no chigarakane we many people are driven by resentments and anger patanoni batamole tata tamu tato no ke we sene no udani patera le resentments and anger no atake patamule no tata tamu tato ke patanoni batamole atau mud tatamu tala tapota ya takota ke takita se talobui loto tatabatu bata o oesene no oesene batamu lo na takane wetera le many people are driven by fear wa adake de batamu le tapli lo wa adake tamu o koplo plipu baku wo ini la demi mata we ini no kopione ni yamata ti yamata toba yamata keto no pliweda no do lukaraka generally many people are driven by materialism wada ke de pane bata mo le tatu tato no tapota lo shiu ho no lo so closer to luego no tamla tati awesene no wa atake tamu o koplo hoko tatu to ini lo akobione papu hoko tatu tato likiane anida tamani kita no temiwe no yakatakane many people are driven by the needs of approval by the need for approval wa atakene batamu le akobione
puaga atabatu bata pamita batu bata ni tero mawe ero mawe umue pamiketu ketu sa tabablo bada awesane tabatu bata ero umue dale pua aga approve pulo jeni ne betele pua adake tamu o di pua ta tu mawe lo telele ata udawe ata uwe mawe dale puaga atabata atu ini lo de no da kutani oni de awete dale the benefits of purpose driven living ta umu no ta tu mu kwa awe ne ata kebli kepu ne mimine knowing your purpose simplifies your life namiti nyana ta umu ne kanyowe no ta koe kewe simplifying your life na ta umu ne uplada di musemu wopo tolo no yo ta to miti nyane ta umu I nyoto we ine no nami umule para bata patena di na mari patena di na ni umule chachu chacho de close pui thọ blo blo pui lo blo blo tu lo pui thọ blo blo si ho tu le da ku da ne da ne mi ti nya na ta umu ta tu ku da ne da no knowing your purpose simplifies your life na ta umu ne kanyo we da ine lo do chikar ka ne te da le knowing your purpose focuses your life ti nya na ta umu ne we na ta we na ka ba phu thọ na ta phele no yo ta to me ti nya ne na ta umu pho tho we na ta umu ne pho da ta lo pri lo prada ta lo pri lo prada sune su me bi ko ne pho tho we di ta tu we tu ine lo da ta ka ne te da le know your purpose motivates your life no na mi ti nya na ta tu hu da ne do kama su tho na ta umu lo akobia di na ta tu ka le to pwe to we wo kama su to na ta mu no yo ta tu na me ti nya na ta umu pwe gi ba ne lo the focus ka motivate whether okay ya ne ba ma daily chapter we the akobia ne okay ba ma su library spiritual library we the lechiana ba life ne focus pa ko kweke ta we ni kweke daily chapter says the kene ne ye palo etale ye kwedi trayuda ta agiri da pa ko ba check ye kwedi we the ke ba kwedi yani puta biu rio no puta biu ne ani chike ya kapwe tho lo pa ko kwe agi da ye to pa ye kweke the grand apostle no akobya ne wa kanyo ta mo phu ne no awe ne puta biu le awe to kweke ba mi ko ne pa kwe agi we ne ye pa lo ta akobya ne motivate no tale na kama jene ne pwe do ta gi ta ba ne lo the Rikadaka know your purpose prepares you for eternity. The meeting yana ta to the tawene kate katona le talo tu lo you olo you are ta to meeting to katona le tu you wo inelo no take to talo tu lo you wo inelo osa sui ke pueko di kono aderke yo ata sui Paso sia tabli do mala lite be sadu awelo tagita wosiko awelo te tipe tido pamaludo ke ni na popo ato do titikero tatimuti talepo tigitini masada supale krisa mi kodike payoagu amen Sita koro ipaya kole te